Қайырлы ақшамлар, бүгін Қырмыжғалының 699 күні эфирде заман студияда сіздермен Шевкет Аматулаев селямлайым. Джамала Евровидение 2016 ярышының сайлав басамағында иштирак етежек. О, қырымтатар халқының сүргінлігі ақында ерлайжақтыр. Бұл ақта Facebook сайфесінде язды. Ерже өзінің яңы 1944 сенесі адлы ерінен шығыш япажақ. Бұл еріні о битасының сүргінлік ве жен қатырылылары есасында язған. Украинада сайлав басамағы февралінің 6 ве 13 күнлері өткерілежек. Финал ise февралінің 21-інде. Ғалипні әм жюри әмді сержілер берген рей нәтижесінде белгілейжеклер. Араба яққанында шекленген Муэдин Альваповны Ялтаның Рус махкемесі мартының 23-не қадар апсте қалдырды. Таққачылар білдіргенне көре шекленген 3 инсанны яқалағанлар, олар арасында Альвапов та бар. Оларны арабалар яқуында қабатлайлар. Қабатлары таздықланса, оларны 5 жылға қадар азатлықтан марум ете білелер. Махкеме топлашуында олған активистлер білдіргенне көре екі яқаланған Муэдинны яңғыларны тешкілятшысы кібі көстергенлер. Альваповның сойсоплары генч машыларны яқа білгеніне асылда инанмайлар. Украина халық депутатлары татилден сон илк кере парламентте топлаштылар. Миллет векелер чалышмаға азырлармы? Бұл меселені бізі мұхберлеріміз огренді. Депутатлар салонға кірмеге ашықмайлар. Шановні колеги народні депутати, будь ласка, прошу займайте свої місця у сесійній залі Верховної Ради України для реєстрації. Будь ласка. Бірінші топлашуға 313 депутат келді. Мінберде радикаль фырхаюл башчысы Олег Ляшко. Нарешті через місяць роботи на Канарських, Багамських і Мальдівських островах народ з нетерпінням вас дармоїде чекав. Тому що поки більшість з вас відпочивали, люди не знають, як звести кінці з кінцями. Сонрайшке кірішелер, самопоміч коаліція шурасыны топлай, акимет істифаға кеткенні талап етелер. Ми з вами, як демократична коаліція, маємо взяти відповідальність і зібратися і прийняти рішення про відставку Кабміну і створити новий Кабмін в ім'я розвитку України. Не в ім'я боротьби міжпартійної. Тут немає партійної приналежності. Акиметке Петр Порошенко фракция азалары да басқа япы башлады. Юрий Луценко Донбастың мақсус статус меселесі референдумға чықарылажағынен мемнун дегел. На жаль, багато політиків іде іншим шляхом. Вони виголошують чергові і позачергові промови, які лише посилюють страхи людей. Нічого не відбувається. Є просто багато слів. Прикро щодо звичної шоу-групи записних борців з несправедливістю, з катеняками та іншими речами долучилося і керівництво Кабінету міністрів України. Сонрайсы депутатлар Кривой Рогта өткерілежек сайлаулар меселесіне кечелер. Күн тәртібінде о бірінші сырада тұра. Оппозиционный блок азасы Михаил Папиев азырлаған қарарыны музакер етелер. О парламент кечкен сене декабрінің 23-сінде Кривой Рогтан евбеттен тыш сайлаулар кечірілмесіне рұқсет бере біле. Қарар алынмаған же спикер оны имзалап оламай. Минберде оппозиционный блок ве самопомеч азалары Александр Вилкул, бұл Кривой Рогта мэр вазифесіне намзет Юрий Вилкулның оғлы Егор Соболев. Вы знаете, я очень хорошо познакомился с его биографией. Бывают девочки по вызову, а он люстратор по вызову. Когда кого-то надо было люстрировать в Днепропетровске, его вызывали люстрировать начальника УВД области, кстати, назначенного уже после Майдана, потом прокурора области и так далее. Ну, такой подвижный молодой человек. Насколько сейчас я знаю, они уже бегают и торгуют кандидатуру единого кандидата, в том числе там, в БПП, в администрацию президента и так далее. То есть хотят разменять на какую-то должность в Киеве, разменять на должность для Соболева и так далі. Припинимо бути в божевільні. А один політик приходить і говорить, люди хворі, люди ненормальні, вони відстоюють свої права. Інший політик виходить і говорить, ми порушуємо закони. Друзі, давайте повернемося в реальність. Це дуже важливо для кожного парламенту. В місті Кривий Ріг 700 тисяч людей, сфальсифіковані вибори на користь члена команди Віктора Януковича. Президент, уряд, поліція за 2 роки після Євромайдану не можуть не те, що покарати фальсифікаторів, зупинити їх не можуть і не хочуть. Колеги, не сваріться, будь ласка. Це ж питання тільки голосування. Заспокойтесь.
Папиев азырлаган карарга тек 40 депутат кол tuttu. Це означає, що голова Верховної Ради України має юридичне право на підписання закону України. Папиевнің қарары қабыл етілмеген сон оппозиционный блок азалары юқары шура салонына терк етелер. Рейберовден сон спикер Владимир Гройсман қанунны имзалады. Кривой Рог шерінде мэр сайлаулары мартының 27-сінде кечіріле біле. Оппозиционный блок юқары шура қарарына махкемеге шикает бермеге ишандырды. Наталка Калинка, Асан Аминов, Заман, АТР. Ермаданын тамыр халқының қорчалавы халқара музакерлер девамында көтерілежектір. Эсасен о қырымна ишғалден құртарып Украина стратегиясы девамында огренлежек. Украина сияси талил мерkezінің эксперті Юлия Тищенко білдіргенне көре, Украина тамыр халқлар қорчалав стратегиясыны та 2 ел евелсі Украина 10 декларациясына қошылған вақыт белгілеген. Так или иначе, украинское политическое руководство на тему, связанную с правами национальных групп, национальных меньшинств, коренных народов, все время озвучивает. Я не могу точно сказать, будет ли именно тема крымско-татарской национальной территориальной автономии, в каком виде звучать на этих переговорах, но то, что тема прав национальных групп, коренных народов будет в повестке дня, то есть, на мой взгляд, это уже очевидно. И, по совокупности того, что происходит в Крыму по отношению к крымским татарам, по отношению к украинцам, которые там осуществляют по сути, есть меньшинство в меньшинстве. Эти сюжеты так или иначе, связанные именно с этой правозащитной тематикой, они будут на повестке дня. Тем более, что ситуация ухудшается. Ахмеджетте ятаханеден қуылған инсанлар Украинадан ярдым сорайлар. Ахмеджеттің русскай соқағында ерлешкен ятаханенің сабық Қырым юқары шура депутаты Владимир Кондратьев қанунсыз оземайысына кечірген. Сакенлер білдіргенне көре оларына ер вақыт қорқуталар, өлдірмеге ишандыралар ве атта ятаханені яқмаға ваде берелер. Сакенлер чешет идарелерге мұражат еткенлер, ләкин акимет оларына ешітмеге біле істемей. Москва оларының проблемасына ләқайт олса Украина акиметінден ярдым сорайлар. Вы вносите регулярно оплату? Да. Да. У вас задолженности нет? Нет задолженности. И все равно вас выселяют? Да, выселяют. Из-за того, что мы пишем в прокуратуру, администрацию города, добиваемся, чтобы общежитие передали Минимуществам. Из-за этого нас выселяют. Он откровенно так и говорит, что? Да, он откровенно говорит, у меня большая семья, мне ее кормить надо, а все ваши проблемы мне по барабану. Қырым пайтақтында электроэнергия қытлығы Рус акиметі білдіргенне көре епсі қавехане ве ресторанлар ақшам 5-тен сон өз генераторларына кечмеге мечбурлар. Кеченлері есе Ахмеджетте троллейбус әрекетіні тоқтаттылар ве чоқатлы евлерде лифтлеріні сондырдылер. Каменкада есе Крымэнерго хадимлері тешкіров кечерелер. Шirketнен анлашма олмаса евлеріні электрикадан сондырелер. Қырым араба идаре етуіне огреткен мектеплерден марум қалды. Ичбір оқуф меркезі рус талапларына көре уймаған. Енді есе олар рұқсет алмағанжа курсантларына қабыл етіп тәсіл беріп оламайжақлар. Эксперттер білдіргенне көре Қырым сакенлері яда беклемек керек, яда диге регионларға шығып оқымаға мечбур олажақлар. Қырымда 8.000 хайын Украин арбisi қалған. Бұл ақта 5-ші канал эфирінде Украинаның арби прокурор Анатолий Матиес білдірді. 2014 апрельде Қырым ишғалі олған сон, Қытай Украинаға тек 3.000-ден зияде Украин аскері ве оларының айлелері шыққан. Загальна кількість військовослужбовців, які не залишили територію Крима і фактично зрадили українській присязі, складає більше 8 тисяч осіб. Всі вони оголошені в розшук, їм оголошені підозри, висунуті всі запобіжні заходи, які дадуть можливість у випадку їх перетину кордону Україну затримати і передати українському суду. Що стосується більш глобальних речей, то військовою прокуратурою, Генеральним прокурором України Віктором Миколаївичем Шокіним створено минулої осені спеціальне управління по розслідуванню злочинів проти міжнародного правопорядку та злочинів проти людства, слідчі якого розслідують кримінальне провадження суцільного вивчення і дослідження процесуальним шляхом питання
здійснення військової агресії, ведення гібридної війни, в тому числі починаючи від 27 лютого, коли почалися події в Криму, і аж закінчуючи моментами підписання Мінських угод. Ато зонасында барышық ве тынч вазиеті бозыла. Кечкен күндебамында рус женкеверлері Украин позициялары тарафына 44 кере атеш açқанлар. Ең чоқ женкеверлер Донецк авалиманы тарафындан уджум еткенлер. Найманці не припиняють обстріли наших позицій в зоні проведення антитерористичної операції. Опитне, Піски, Луганське, Новгородське, Зайцеве, Мар'їнка. Неподалік саме цих населених пунктів ворог вів вогонь по наших укріпленнях. Найгарячіше було знову в районі Донецького аеропорту. Противник обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Близько 23-ї години проросійські бойовики вели вогонь по нашому опорному пункту неподалік Пісків з танку. Неспокійно було і в районі тимчасово окупованої Горлівки. Тут бойовики обстріляли наші позиції з різних видів зброї неподалік Новгородського та Зайцевого. Загалом впродовж минулої доби противник 44 рази відкривав вогонь по українським позиціям. СБУ Қырымдан шыққан ФСБ агентіні яқалады. Днепропетровск сакини кечкен сені Қырымда олғанда қанун бозған ве шу себептен яқаланған. Месулетлікке желп етілмесін деп ФСБ-нен ешбірлік yapmaға теклif еткенлер. Агент Украина территориясында рус тарафдары олған милиция хадимлеріні қыдырып, оларны чешет түрлі қалабалықлар үшін азырламақ керек еді. Весной 2015 года уехал в Крым. Там совершил правонарушение, за что был задержан органами полиции города Ялты. В ходе допроса выяснилось, что я учился в одном из университетов внутренних дел Украины и имею знакомых из среды офицеров внутренних дел Украины. Мне предложили в обмен на прекращение уголовного преследования сотрудничество. И поставили Николай передо мной задачу приглашать под любым предлогом своих знакомых сотрудников МВД на территорию Республики Крым. Как только они приедут, сообщать, где они поселились, и новые номера телефона российских операторов. На что я согласился, так как выхода, по сути, у меня не было. ИГИЛ Бунедер ве онасыл террористик телекесіне кетіре біле. Арабский дом ве Украинский центр исламоведения Джема тешкілят азалары пемевзуда исламское государство адылы мақали жиынтығына тақдим еттілер. Мне берабер ИГИЛ аққанда олған там алиматына яланда насыл айырылмақны да аңлаттылар. Это очень важно, что Украина не стоит в стороне от тех процессов, которые происходят в мире, которые, может быть, пока нас прямо и не касаются, но мы должны сказать свое слово, как мы относимся к тем явлениям, которые происходят. Если, скажем, попадает какая-то информация о сотрудничестве с ИГИЛ, например, Украины или другой какой-то страны, против которой вернется, против которой осуществляется информационная агрессия, относиться, скажем, очень проводить более тщательный анализ этой информации. Иначе может оказаться в такой ситуации, когда просто тиражируются, скажем, какие-то фейки, которые были подготовлены в свое время прокремлевскими, например, какими-то политтехнологами. Қырым мұсылманларының қорчаланмасы Қырым меселесі Украина тарафындан чезілмесінен бағылы. Бұнда Украинский центр исламоведения мерkezінің вице-президенті Рустем Жангожа Эмин. Оның пікіріне көре шымды Қырымлылар оғынды өз-өзіні қорчалап меселесі тұрмақты. Проблема выживания сейчас стоит перед крымскими татарами. Это трагичная очень ситуация. Дважды попасть в ситуацию депортации. Первая принудительная, вторая добровольная депортация. Ну, что значит добровольная? И это беженцы. Защищать мусульман Крыма, это защищать приоритеты Украины в Крыму. Это одна и та же проблема. Как только силами международной общественности, не только Украины,
проблема Крыма будет решена в позитивном для Украины плане, тогда это проблема ислама, думаю, что она как проблема не будет существовать. Киевде 3-ші Бутын Украин, Қырым ве Донбастан вақтынче көчкенлерінің форумы өткерілежек. Крымска диаспора тешкілияты ишғал олынған Қырым ве Украина шарқандан чықмаға мejбур олған инсанларыны 15-16 февраль күнлері форум топлашымында иштирак етмеге давет етелер. Форумның бірінші күнінде иш тапылмасы, бизнес алып барылмасы, тасил ве дигер меселелеріні бақажақлар. Екінші күн есе мескен, топырақ айрылығы меселелеріні огренежеклер. Бүгінге бұл сонки хаберіміз еді. Тазе хаберлеріні ярын саба Киев вақтынен 6 ве 7 бұчықта бақмаға ұнытманыз. Көрішкенже.